nonde wazanye umwana afite ikibazo gikomeye. Mana yambwiye ngo baramwangirije. Uyu mwana we baramwangirije ameze nk'umusazi. Uzanye n'uyu munsi yafunze umuhanda n'imodoka yenda kuzimena. Ahagarara mu muhanda neza arafunga. Imyaka ibiri yose. Byaranze. Uyu munsi uratahana uyu mwana ari muzima. Uyu mwana arakira arataha ari muzima. Hari Yesu ugiye kugukiriza uyu mwana. Wamuzanye byageze gute? Yafunze umuhanda imodoka zose yazimenaguye. Agiye kuzimenagura narindi mu kazi bamamagara asanga yafunze umuhanda ariko amaze imyaka 2 n'ubundi ariko bimeze. Mu butwari nahawe n'Imana. Uyu mwuka wo gusara ukuveho burundu. Imbaraga z'Imana zizakubeho imyaka yawe yo kubaho. Abanzi bawe n'abakwifuriza ibibi bazabone Imana ikugira umugore w'igitangaza. Uzaba umukobwa w'amateka ubuzima bwawe bwose. Yitwa Jean. Haguruka nkubwire. Vuga ngo Yesu. Yesu. Mbohora. Ndashaka gukira. Wa murozi we. Ndekura. Ndi umwana w'Imana. Nzagera kure. Sinzongera gusara. Amajwi najyaga numva. Umwanya ararangiye. Ibyanteraga mu mutwe. Uyu mwanya birarangiye. Haleluya. Niye ndirimbo uzi kuririmba? Mu birenge byawe niho natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Mu birenge byawe niho natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Oya muretse gatoya, muretse yiririmbe wenyine. Ku birenge byawe niho natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo natahanye. Mu birenge byawe niho natabariwe. Amarira nazanye ntabwo ariyo. Reba hano. Uyu mwana arahanuye. Ibyo yazanye ntabwo yongera kubitahana. Imana iramuvunjiye agiye kuba muzima. Tuzamurira Imana amaboko tuyihe icyubahiro. Iyicarira. Umusozi wasebeyeho Imana igiye kukwibukiraho. Amajoro wararagurira amabi Imana yavunjemo amajoro yo guseka. Ibihe byose uyu mubabaro Imana iravuze ngo igiye kubirangiza. Ramburira Imana amaboko. Amajoro wararaga amabi. Amajoro wararagura imurarira. Amajoro yose uyu mubabaro vuga ngo ngiye kuyasezerera. Hari amajoro ugiye gusezerera. Hari amarira ugiye gusezerera. Hari ubukene ugiye gusezerera. Hari indwara ugiye gusezerera. Vuga ngo uyu mugoroba birarangira. Umva Imana iravuze ngo ntabwo isoni zizagukora. Ntabwo isoni zizagukora. Ntabwo uzandagara. Nta nubwo uzamwara. Imana iri kumwe nawe. Mumbwire ngo Imana iri kumwe nawe. Bana we. Ntabwo ariyo ndatahana we. Ntabwo ariyo ndatahana. Awavumu w'Imana yahaye umugisha. Ninde wavuma? Awavumu w'Imana yahaye umugisha. Ayiwe ninde wavumu w'Imana itavumye. Ninde wavumu w'Imana yahaye umugisha. Nta wavumu w'Imana itavumye.
tawa ayiwe ninde wavumu Oya ntawe. ninde wavumu w'Imana yahaye ninde wapfuma oya nta n'umwe wapfuma w'Imana yahaye umugisha ayiwe ninde wavumu w'Imana yahaye umugisha uri Mana y'akandi karyo uri Mana ihindura ibihe abatabizi nibaze ndababwire igende wagiye kuri Mana uri Mana ihindura ibihe abatabizi nibaze ndababwire igende wagiye kuri Mana Mana y'akandi karyo batabizi nibaze ndababwira ingene wanyize Haleluya. zote de sadibe umva ninde wapfuma w'Imana itavuma ninde wavumu w'Imana itavumye ninde wavumu w'Imana yahaye umugisha nta n'umwe wakuvuma Imana yarakubureshinze ninde wavumu w'Imana itavumye we ninde wavumu w'Imana yahaye umugisha Imana ishimwe umva uyu mugoroba Imana irambwiye ngo yiyiziye mu kibazo Imana yiyiziye mu madeni yiyiziye muri iyo ngwara yiyiziye muri ubwo bukode Imana yiyiziye mu kibazo umva igihe cyo kugenda ubundabunda kirarangiye igihe cyo kugenda utekereza ko abantu bakuvuga kirarangiye ngiye kubona mbona marayika afite muswara nyinshi nabonaga buri muntu wese agenda ahanagurwa amarira ku maso icya kabiri buri muntu wese wakandagiye muri iri teraniro wasenze Imana ya Isirayeli Imana yavuganye nanjye hagarara Imana igiye kubonana n'icyo kibazo cyawe Imana igiye kubonana n'iyo ngwara yawe vuga ngo ni nonaha byari nonaha Imana igiye kubonana n'umurozi ukuruga Imana igiye kubonana n'amadeni agutesha umutwe Imana igiye kubonana n'inzara iri mu rugo rwawe Imana igiye kubonana n'umugabo wakunaniye Imana igiye kubonana n'iriya bizinesi Imana igiye kubonana n'uriya fiyanse cyari nonaha nonaha kintu wasengeye kikanga imyaka myinshi nonaha tuvugana Imana irahagurutse igiye kubonana nacyo nonaha Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe byari ngira uwo muntu muri kwa ngo sejo ni nonaha reka mabwire ikintu Imana yanze Imana yavuze ngo yanze umurozi uhora ukumenyera yanze umurozi uhora ukumenyera akumurozi kashobotse Imana igiye kubonana n'uriya murozi uriya murozi watumye udacuruza uriya murozi watumije bizinesi ihomba uriya murozi utuma abana b'iwanyu badashaka uriya murozi wakurogeye umugabo uriya murozi Imana igiye kubonana Imana igiye kubonana yewe
ariko mani icyo nkukundira nuko utameze nk'abantu ayiwe washize ibanga ryanjye nawe kure y'amaso y'abantu ayiwe ngo ariko mani icyo nkukundira nuko utameze nk'abantu. Imana iguhumugisha. Nagiye kubona mbona marayika ari kugenda kubura mu marembo ya buri muntu wese. Imana igiye gukubura. Imana igiye gukubura. Haleluya. Ubukene buri iwawe Imana igiye gukubura. Inzara iri iwawe Imana igiye gukubura. Haleluya. Imana igiye kugira gute gukubura. Uyu mugoroba Imana inyeganyeje icyundura. Imana inyeganyeje iki? Abantu bacinye umupira barabizi. Niba ari igitego kiryoha, igitego cy'umutwe kiraryoha. Imana igiye kugutsindira igitego cy'umutwe. Abakwanga bose bazakibona. Mushu igitego cy'umutwe. Abantu baza umuhanda hari icyapa kiba kiriho muwe kiri mu ngasire y'umutuku kivuga ngo hano ni Sansenike ntihagira gute ntihanyugwa. Imana irambye ngo ku buzima bwawe igiye gushyiraho Sansenike itazongera gutuma abantu bakumenyera. Igiye gushyiraho icyapa mu ruhanga rwawe abantu bazakibona. Kandi icyapa bagishyira mu mpande y'umuhanda aho umuntu wese agira gute areba. Ngira umuntu muri Kongo Imana ishyizeho Sansenike nta muntu uzongera kumenyera ubuzima bwawe. Mushumba we ubu ko Imana irabukoze n'ukuri ko Imana amafaranga araje ndayareba sa ndareba umwanzi wawe agiye kwikorera amaboko. Abavuze kuzikorera ingutiya ngo ugasara niba Imana igiye kuzikoreza ku mugaragaro we. Reka nirimba karimba gato dusenge amasaha yagiye. Karavuga ngo yaratwimanye. Umva barizo ngo nawe Imana yarakwimanye. Umva wari uri ku liste y'abantu bagomba gusebuka ukwezi. Imana irakwimana. Wari ugiye guseba kubera inzu piri yave bayiguha. Imana irakwimana. Imana yarakwimanye umurozi avuga ngo urapfuye umwaka none ugiye kwinjira 2026. Uwiteka tugutereye isari. Uri Imana itumva imigambi y'abantu. Uri Imana itumva ibyo badufuhiriza bibi. Uri Imana yumva icyo. Terera Imana isari uyibwire ngo warakoze Yesu. Umva ngira umuntu muri Kongo ntabwo ndi muri competition n'umwanzi wanjye. Igihe cyanjye ndakize kigiye kuza. Ntabwo ndi muri competition n'umwanzi wanjye. Igihe cyanjye ndagitegereje kandi kigiye kuza. Uwiteka we tugutereye isari. Haleluya. Waratwimanye. Uwiteka we akira isari. Duhereze Imana isari. Uwiteka akira isari. Waranyimanye. Abanzi bacura imigambi uranyumana. Gira gutya duhe Imana icyubahiro. Umva eretse gatoya terera Imana isari. Umva gatoya umva umvirize. Uwiteka ahabwa isari. Yaranyimanye abarozi bahari. Inyimana banseka bahari. Inyimana bangwanya bahari. Inyimana bamvuga bahari. Inyimana bashaka kompa bahari. Uwiteka we tugutereye isari n'iryawe. Uwiteka iri sari n'iryawe. Warakoze kunyimana. Warakoze gutesha agaciro imigambi mibi y'abanzi banjye.